Hakabayade baka Jingyo Ujor ka District Administration jangka West Giant Hills kalabtha yo Executive Magistrate uba WK Karbuki rangkat bat ka Jingshna lang da DSP u AJ Sangma u BDO Kalasken uba binyang bat katanat pulit kila Pynlong ya ka Jingjurip hinnen kasngi Halor ka Jingshna ya ka Surok kabadan hakithan Khappud Marsan poi hariat kin o bat yurim biam hashilenter upur kasnong khat kaslap siar uba Karbuki rangkat baka kinhon jong u kila kmi yet yakinong bala JCB kibati ya ka kendaw ha ka Jingshna Surok kung bansyo kadaw kendiat ka Jala Assam sa sisian kala skut biang Jaka biang ha Meghalaya da ka Bashna ya ka Surok na kermi Assam shadu ka Jaka Khappud jangka West Giant Hills District bat kasnong khat kaslap siar hadian kane ka Jingjurip u Executive Magistrate uba WK Karbuki ula pensange ya ka Jingshna ya ka Surok ba ula batha ya kinong bala ban sedang biang ya ka kam tang hadian balayo ya ka Jingmenjur Kalong ba iyo ka report na BDO jang kalasken kalong ba gadon ka jing pentri kam ke ni ka Surok ka bopoy siya do kasnong khat kaslah te pangilayo jing tip kumta te nakaliang i district magistrate te ilapha nga kan executive magistrate benwan pet ko de shishana kumnuna te tangala wan hi shani ya wan mchisngi ni wan chani te long ngilap kan bagadon ka jing pentrekam kan ka Surok sini te bang ila ya jing tip bah pat niki nong trei te ngi yo jing tip bah penyat ya kani buat kontraktor deyu pana po galia hi